سلاورس تماشاوان و گهدارن دنگ امریکای احمد زباری ما لهولیر پایتخت هرما کردستان بوارما دخوازین هفدیتنا که تایبت پیک بینین به برئیس دکتور اویان سلیمان سکرتر گشتیا یکیتیا آفرتن کردستان لدور 8 مارس کروجا جهانی یا آفرتانه دکتور اویان سپاس بو درفته سپاس بوشه دسپیک روجا جهانی یا جنان و پیروز دکم دگلوی که دخوازم پیاما بزانم لدور 8 مارس سرتای روجا 8 مارس روجا آفرتان له توای آفرتین جهانی و بتایبت آفرتین کردستان پیروز دکم و هر دوی بونه دا سر ریز و نوازشه بو همی آفرتین که دخباتا نتوایی و خباتا یک ثانیه دا گیان خوکرین قربان لسر آست جهانی و لسر آست کردستان سر روز نوازشه بو آنان دنوینین و بتایبت افرو یادا پاکیزین کردن ازدی اویم دستن درندین داعش هاتی به شوی که درندانه هاتینا شهید کردن روحوان پاکوشات و هر سروی روزه دنگ ما هاوارو قیجیا آفرتین کردن ازدیا پیاما ایکی یا ایکتیا آفرتین کردستان پیامکا انسانیه پیامکا مروانیه بو همو رخراوی نیو نتویی بو ولاتین زلهزین جهانی و بو همی آفرتین آزادی خوازین جهانی که خلوان آفرتین هاتین دیل کرن و حتی نوها دستین داعشان دماینه بکنه خدان و گواشتنان سر هفت پیمانان و سر ولاتین زلهز درست بکن که جهه وان آفرتان آشکرا بد و حول جدی بهت دان بو آزاد کرنوان پیاما دوی یا ایکتیا آفرتین کردستان به حقیقت پیامکا مروف سالارانه بو همیا و پیاما یکسانیه و ایک بها و ایک شناسیه نابرا هر دو تاکن مروفی دا تاکنیر و تاکمه مدوی بزانم جزار سکرتیرا گشتیا ایکتیا آفرتین کردستانه داخوازی و امتیازات و مافی جن و آفرتین هرما کردستانه چنه؟ سربورا هرما کردستانی سربورا که جیاوازه جوالاتین دیتر آفرتا کردستانی دقناغا خبات و شورشان تویی دامل به ملی ظلامی خبات کریه هم وکو پیشمرگه هم وکو هیزا تتر هم وکو هیزا پشتیوان و یارمتی درا پیشمرگه بویه لی افرو دقناغا دا صلات داریه ده خباتا کان دیتر دست بکریه که خباتا یکسانیه خباتا که بو ریفورم کرنا دابونریت و گوهورینا کلتور دگل جیانا سردم دا بگنجید دوی آسته دا لوا آفرتین کردستانی بشیوازه که جیاوازتر دا خوازا یکسانی دگل ظلامی دکن بمانا هوی چندینینه که ده هرما کردستانی دا خوازین آفرتان نهاتینه بجر گرن بلی لآز دا خوازین آفرتین کردستانی دانینه جبر هنده اگه انبری خوب دینه ده 27 سالت حکمرانیا کردی دا بحقیقت درفتن زور زیرین بر آفرتن هاتینه بکرن و ام تشین بیجین اف درفتا بو آفرتن کردستانی چه بو اگر ام همبری آفرتن دیتر ین ولاتن دورو بر ولاتن روشالاتن ناوراز بکن درفتك زور زيرينا ودبرانيا بوارا آفرتا كردستان البيشنگياتيه دهمي بياواندا بجداره جلای یاسایی و تراده که پشگیریه که باش خاطیه کرن که برانبر تا که نردا یکسان ببد بله هشتان رباز و دبیجن ریا یکسانیه زورا دیر و دریجه و کومک آستان گاج ده دیده هیا و حتی بگهین آمان جاد ماهیه و گهشتن بقوناغا مروف سالاریه ده هریما کردستانی ده هشتارکه که دریج یال برممای ده سال 2018 دا آمارا جدابونا جن و ظلامان یعنی زیده بویه دخوازم بزانم اگر بشکا و پرزگیری کن جدابونا هفجینا جن و ظلامان پیوست بید به ظلامی لجنجی ده همان دم دا بشک جوی یعنی صدمین وی که چنه دخوازم جزار سکرتیرا گشتیه که تیا افرطان بزانم صدمین جدابونا جنو ظلامان لحرما کردستانی و بتایبتی که دوی آمار 2018 دهاتی آماره که زیده یعنی صدمین وی دخوازم بزانم بالنسبة رجا جيك جيابونه بوشي برز بويا بحقيقة هر چند افرجه دل مروفي بيجان دكت و آماجه کا خرابه بلد گل هندیج دا آماجه کا باشیشه آماجه کا باشه جچریه که و جوی روی و کو پیشتر
جیابونەوە تشتێکی زۆر شەرم و بڤە بوو دناف جڤاکا کوردیدا لێ ئەڤرۆ بەرامبەر بجیابوونێ ئەو تێڕوانینە هاتیە گوهارتن کەواتە پێشکەفتن چ بووە دێ فەهما و تێگەهشتن ji çemkê پرۆسا هاوسەرگیریê دناف کولتورê دناف civaka Kurdistanî da ku ev e hawsergirî peywendiyeka komelayetiye li ser binemayê xoşewîstî û rêz û rêzgirtin û wefayê tê danan û ev peywendiye divêt ya mutebadil bit lewa demê ev du keseyê gelê ku dine guncin kewate bi şêweyekî asayî dê şên jêk vebin ev e kewate wekû çemk گۆڕانکاری گۆڕیناوی چەمکی ji tiştekê zor mezin û xeter بۆ çemkekê asayî we berdewamîdan bi jiyanê û başbûna jiyana takan ev e tiştekê baş e belê digel hindê da em zor girêdayî xêzanê ne we hedefa me parastina xêzanê ye kewate berzbûna rêja ciyabûnewe di nav Kurdistanê de divêt hokar bêne zanîn we bi heqîqet kar li ser bête kirin hokarên wê yê serekî neguncan e دوام هۆکارێ وێ بە حقیقت تەکنۆلۆژیای کارتێکردنەکە زۆر زۆر خراپ کردیە هۆکارێش سێیە کۆ پڕاستی ئەvە هۆکارێ ئێکیە بۆ ڕێژا بەرزبوونا ژێکڤەبوونا هاوسەران در ناو کوردستانê de هۆکارێ زیوشیکردن و زیژنهێنانەیە کۆ ئەف دیاردا هەنێژە پشتی شەڕێ درندەیên داعش و پشتی کۆمەکە ئاوارەیان هاتینە کوردستانê ev diyar da her roj bi rojê di zêdebûnê da ye û di encamê ku ev bêjîn zîşîkirin û zîjinînan zêdetir di nav twêja awareyê ku di nav herêma Kurdistanê de lê di nav ew datayên têne belavkirin jêk nahête ciyawazkirin ku aya çend rêja ciyabûne we ya xelkê xwecihê Kurdistanê ye û ya an çend ya rêja awarê ye belê wekû em dibînin و ام دیفچونال سر دکین زیده بونا وی رژه زیده تر زفرته و بو جیک و بونا وان هاوسران اوید دناف تویجا آوارین کردستانی دایا او جیک هوکاری سرکی زفرته و بو زیوشی کرن و زیوشنهینانی هوکاری چاره که امت شین دست آماجه پی بدین لاین آبوری و لاین روشنبیری نگونجان وان هر دو تاکان دوی رویدا اوج کاریگری که زور هیا لسر جیابونه براورد بظلامان رجاء جنو آفرتن هریما کردستانی کیما او آفرت و جنین کو بدنگن راستقینین خوا دچن ناوند و جهن تشریعی و تنفیزی اما بو چه ود گریتن آیا جنین نکاریا و کپیتوی د خدمت و به پیام راستقینه و رازگو دابیت یا کو جنین هریما کردستان بونمونه دویتن یان صدمندن هنه جبرکو یعنی وک ام دیبینین رجاء که هری مازن یا جنان لهریما کردستان هه بحقیقت هیچ داتایی که باور پیکری السروی چندی دال بردست نینن بله او دیار هبون رجا کتاه بوی چند کاریگری خواهیه و امجبیر نکنجه که گلک جنا بدنگین خواه آفرد بدنگین خواه و گلک جرا جدنگن زلابان جزیده تر هیناتیه بدست خواه ایناتیه و الپرلمانی درچویه کواتا ده هفرکی کرنه دیگل زلامان ده دیگلک دورین کردستانه ده آفرد سرکفتیه او کواتا جواکی تاراده که زور متمانه با آفرد هیا که بتواند سرکردایتیه بکت و ده پرلمانی ده ببته اندام پرلمان و بگه حتی نواندین بریاره لی اوا کارتیکرنی زیده تر دکت به حقیقت ریجا کوتای کاریگریه که راستقینه یا هایی چون که آدم ام هفبریه که دکن دنابرا دنگین پارتیا و دنگ او جکوما او دنگن وی پارتی بدست خواه هیناتین چند بو آفرتی چوینه تقریبا درد کود ایکل سرچاره کواته همان ریجا کوتا دنگ بو آفرتی چویه هون گواشتنان و فشاران دخن سر پارتین خواه سیاسی جبو بجداری جنه دبریارین چارنوی ساز دا بگمان
آفرد بتنی ریکا پارتین سیاسی دشید بگهتا ناوندین بریاردانه لوا ایکم خال گواشتن سر پارتین سیاسی کور در فتل بر آفرت وکن و هاری کار بن دگهشتن آفرت بناوندین بریاردانه ده لوا هم وکو ایکتیا آفرتان ام گواشتنه دکین و بردوام داخوازیا مهیا و هم جی وکو زورینه ریک خراوین آفرتین کردستانی متورا ریک خراوین آفرتین هریما کردستانی هیا کو ویره که گواشتن مازلات دبت و چه پلانک استراتیجی هیا جبو بر بروبونا تندکارین دجی آفرتان و جنان لهرما کردستانی بحقیقت وکو یکتی آفرتین کردستانی پلانا ما بو سال 2019 السر توانا سازی آفرتان هاتیه دارشتن توانا سازی لآست معرفی و لآست پیشهی بوی رنگی دا کو ام هول ددین بتایبت بوار آبوری دا آفرت پیش بخین کو آفرت چونکو جواکا کردستانی و خاصتا کرت تایبت افرود نافهرما کردستان دوره که بالا دبیند و الدیف دابو نریتان آفرت زور خنادتت کرتی تایبت و جبر هنده کو دامزراندن به شێوازە کی دیتر دناف هەرێما کوردستانی دا دەرگەهێ وێ هاتیە قەپات کرن لەوە ئەڤروکە بێدویە آفرت وشیاری پیدا بکت سرکرتی تایبت و دنافکرتی تایبت دا درفتا کاری بو آفرت زیاده تر ببد لوا پلانایی کتی آفرتین کردستانی سروی چنده هاتیه دارشتن که هم جلاینی آستی پیشهی توانستا پیشهی و آفرت بیتا آماده کرن و هم درفتا کاری تایبت بوار تایبت دا بو بیت فراهم کرن پلانا هر سرکیا ایکتی آفرتین کردستان دا اوه لسر آست بجداریا آفرت دناف جواکی ده بری لسر آست کسی آفرت بگومان پلانا ما هر بردوام دانه بدرست کرنا کسایتی که بهز و پرباوری دناف آفرتان بخوده و چونکو پینگاوا ایکی آزاد بونه جباور بون بخود دست بید کت و خود آفرت دست بید کت به بگومان اوج سروی آستی اف کاره بردوامه و اف هر دو که تهج جیب جنابن اگر ام لسر جواکش کار نکین لسر جواکی لسر هزرا جواکی ام کار نکین و تیروانی نازلامیجه برانبر به پیشوچونا آفرت نهیتا گوهارتن چونکو پرسا آفرت پرسا کمالگهیه و پرسا آفرت بتنینینه لوا ظلام بشکه پرسا آفرته لوا گفتگوی که عقلانه دگلنایانی برانبر که ظلامه و هر وها دناف جواکی بخوب خوده بریکا امراضین جیاواز و ایکشواناجو که امراضه که هر گرنگر امراضین را گیاندنه ام بشین و دزگه یاسادانه پرلمان کردستان اجلای یاسایی و پالپشتی که باش بو آفرت و برولی وی یک کاریگر ده همی جمگه جیانا ده دناف جواکی ده درست بگیم لهرما کردستان بدیان ناوند و ریخرا و دزگهن تایبت بجنان هنه دخوازم بزانم وان دزگه و ریخرا و ناوند تایبت بجنان هیا چند کاریه ده آست داخوازی و خال خودی کرنا جنان درکون کار همین ناوند و ریکراوین آفرتان دنا فریما کردستان ده به حقیقت برز دنرخینین بیگمان اگر کار کردن لسر جواک کاره که دوم دریجه و کاریگرین و دسالین دریج دا درد کبد بلی او پیش کفتنا افرو که دمی ام هفبریه که دناف کردستان افرو رول آفرت دناف کردستان افرو داد گل دوهی بری 10 سالا ام هفبردکین ام جیاوازیه که یک جار زور دبینن جهمی آستان به كواتا جهود حكومة هريما كردستاني وبتايبت سروك حكومة هريما كردستاني برئيس كاكني چيروان بارزاني و دباوری آن به بجداری آفرته و زمین سازی کرن دناف جواکی دا جگلک ریان و کاریگری که زور هبویه و که خل داخوازین آفرتان و داخوازین رکخراوین آفرتان کریه خودان و شیاتیه وکو سروک حکومت هریما کردستانی وکو کسی یکم دناف حکومت و دناف همی ارگان جواکی دا اوی ریب و آفرت پیدا بکد که افروکه اموی
هەڤبەریە بشێوەیەکی زۆر بەرز هەم دنرخێنین هەم دەبینین یا خویایە. پرسیارە داویە لە هەرێما کوردستانê di 8 Marsê da bi deyan çalakîn cûracûr tên kirin. Çima tenê di 8 Marsê da? Yani mabesta min ew di 8 Marsê da bi rêjeyeka zêde çima çalakîn han tên birêvebirin bûçî beriya 8 Marsê piştî 8 Marsê. هەمی ڕۆژێک بوومە 8 مارسە و bi dirêjehiya salê me bername û karên xwe heye. Lê roja 8 Marsê taybetmendiyeka xwe ya taybet heye li ser astê cîhanê. Roja afretan e, roja cîhaniya afretan e. Bêguman di vê rojê da nek afretan tenê di vê rojê da çalakiya dikin. Belê zûma dezgehên ragihandinê bi vê bûnê li ser kar û çalakiyên rêkxirawekan e. Lewanekê zorîneya rêkxirawan jî evê helê bi kar diînin bo hindê ku da bişên rêyekî îclamiyê baş bidine kar û çalakiyên xwe we bişên ji vê bûneyê qazanceka zortir bikin. Diktor Eviyan li dawiyê eger tiştek mabî tu dixwazî bêjî fermû. زۆر سپاس بووە لە داویێ بتنێ پەیاما خۆ دووبارەت کەمەوە بە حەقیقەت هیویدارم ئەم 8 مارس بۆمە هەڵوەستەکردن و وێستگەیەکی دیتر بێت بەرەف قۆناغێکا دیتر یا پێشکەفتنێ بۆ ئافرەتا کوردستانی دڕێیا خەباتە یەکسانیا مەدەک و گوهارتنا جڤاکیە ji civakekê piyaw salar بۆ civakekê mirov salar. Diktor Eviyan Silêman, Sekretera Giştiya Yekîtiya Afretin Herêma Kurdistanê, zor spas. Zor spas baş.